Ulit-ulan na hindi na pinasana di kita na marhulabon. Ipartikan na leheton, diletua na kita haipason. Na makalas sa pasu-paso na ng major pasabas pa ng sarpeo ni natota ng parmete sa bagas. Jaro nito hatay. Alang ini, bila mo ba di musik namin? Bilas niroan namin ba sa yon? Ginang majalang pasu-paso pa ng sarpeo ni anak ko namin parang namis yung di ba tamar hito na pason. Atong papunungan pasaran na rin ganun. Aduh-aduh damang jo tu amat tadi batas itu sadai. Maunya 3 beja lahor sematong di amupa di musik nami. Di nusikop damang marulola tu amat tadi bata. Siakai mo na suhuton anak dobol. Otik buarong pangalak ke pamerang pakuling nami lahorang lobi. Atong persetiwa damang majoto mata raja ina tasoripada raja nalir anu lulu pasangapian. Mau lihat di mariam pada musikan. Ditikyon pada musik di hasadon nami. Namar guru raja nabaton ditikyon. Asa siajur lotong mula-mula siajur mula toppa. Bama godang mula-mula. Bama madok godang sopa. Silas nirohan namin ba sa yon? Raja niya bato doon na makalas sa paso-paso nito hatta. Ato nga sa hulit to kayo para sa panggalian ni. Bama ko dang liadi, mangaliti na